mu gihe yarimo avuga ijambo rigenewe abaturage mu ijoro risoza umwaka wa 2024, Perezida wa Côte d'Ivoire Alassane Ouattara yaratunguranye avuga ko ingabo z'Ubufaransa zigera kuri 600 zigomba kuva mu gihugu cye zigasubira mu gihugu cyazo. Uyu muperezida w'imyaka 83 y'amavuko yavuze ko igisirikare cya Côte d'Ivoire kiyubatse bihagije ku buryo kitagikeneye kwifatanya n'ingabo z'Ubufaransa kugira ngo gikore akazi kacyo. Kwirukana ingabo z'Ubufaransa byaje ari inkuru itunguranye cyane kubera ko mu bihugu byose byari byaragaragaje ubushake bwo kwirukana izi ngabo, Côte d'Ivoire ntabwo yigeze ibamo. Perezida Ouattara yaraherutse kwigaragaza mu bikorwa byo kunenga abasirikare bafashe ubutegetsi mu bihugu bya Burkina Faso, Niger na Mali. Gusa kuri iyi nshuro uyu mugabo w'inshuti ya hafi ya Emmanuel Macron yavuze ko ingabo z'igihugu cye zamaze gukora amavugurura akwiye ku buryo zishobora kwibeshaho hadakenewe inkunga y'Ubufaransa mu by'umutekano. Côte d'Ivoire ije ikurikira Senegal, igihugu nacyo cyerekanye ubushake bwacyo bwo guca umubano n'Ubufaransa mu bya gisirikare. Ibi nabyo bikaza byiyongera kuri Niger, Burkina Faso na Mali, bisa nk'ibyatangije inkundura mu burengerazuba bwa Afurika. Muri rusange Ubufaransa buzatakaza hejuru ya 70% by'ingabo bwari bufite muri Afurika mu gihe buzaba bumaze gucyura ingabo zabwo ziri mu bihugu byabusabye kuzihavana. Buzaba busigaranye ingabo gusa muri Gabon ndetse no muri Djibouti. Iki ni ikibazo kikaba n'igisebo gikomeye cyane ku Bufaransa, aho abadepite 94 baherutse kwandikira Perezida Emmanuel Macron ubwo hari mu kwezi kwa gatandatu mu 2023 bamubwira ko batumva neza uburyo Ubufaransa burimo gutakaza ubushobozi bwari bufite muri Afurika kugera ubwo butangira kuhakura ingabo. Banamubwiye ko mu bihugu biri mu burengerazuba bwa Afurika hari imvugo mbi z'urwango abaturage bafitiye Ubufaransa, ingingo igira ingaruka zikomeye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga ndetse n'icyizere cy'abashoramari baturuka mu Bufaransa bajya gukora ibikorwa by'ubucuruzi muri biriya bihugu. Ibi byaje bikurikira ubutumire bwa Perezida Emmanuel Macron nawe wigeze gutumira abayobozi batanu b'ibihugu bya Afurika kugira ngo ababwire uburyo yarakajwe cyane n'imvugo zibasira Ubufaransa zirimo gukwirakwira muri Afurika y'uburengerazuba. Mu myaka ishize Ubufaransa bwajyaga bwitwa papa wa Afurika, ibihugu bya Afurika bigasa nk'abana babwo. Niki kirimo gutuma uyu mubano wari umaze imyaka myinshi uzama gatotsi ndetse mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika ukanasenyuka burundu? Niki kirimo gutuma Ubufaransa butakaza ijambo ku muvuduko munini cyane ku bihugu bya Afurika? Niki kirimo kuba ku Bufaransa n'ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba? Tubahaye ikaze. Amateka ya Afurika n'Ubufaransa amaze igihe kirekire kubera ko yanatangiye imbere y'igihe cy'ubukoloni. Mu myaka y'1960 ibihugu byinshi bya Afurika byabonye ubwigenge, Ubufaransa busabwa kuva mu bindi bihugu bwari bugikolonije icyo gihe kugira ngo byubake ubukungu bwabyo ndetse biniyubake mu bya politike mu buryo burambye. Gusa Ubufaransa bwavuye muri ibi bihugu buseta ibirenge kubera ko Afurika yari umugabane ufasha Ubufaransa n'ibigo byabwo kubona umutungo kamere uhendutse no gukora ishoramari rigaruza amafaranga vuba. Mu rwego rwo kutavana ibirenge muri Afurika mu buryo bwuzuye, Ubufaransa bwahisemo kugirana imikoranire n'ibihugu bya Afurika mu nzego ziganjemo igisirikare. Icyo gihe byari ibintu byumvikana kubera ko ibihugu bya Afurika byari byahawe ubwigenge ariko bidafite ubushobozi bwo kwirindira umutekano mu buryo bwuzuye, ku buryo byinshi byafashe iya mbere bisaba Ubufaransa kubiba hafi mu bijyanye n'umutekano. Gusa ku ruhande rw'Ubufaransa ibi bwabibonye nk'amahirwe akomeye cyane yo gukomeza kugira ijambo muri Afurika, bukagenzura ubucuruzi n'izindi nzego z'ingenzi ku bihugu nk'igisirikare. Kugira ngo ibi bishoboke, Ubufaransa bwabanje kwikiza abayobozi b'icyo gihe bashoboraga kugaragaza ibimenyetso byo kubwirukana cyangwa se kubangamira inyungu zabwo. Ni abayobozi nka Sylvanus Olympio wabaye perezida wa mbere wa Togo, wagerageje gukora amafaranga y'igihugu cye bwite mu 1963 ahita yicwa binyujijwe muri Etienne Eyadema Nyasime. Bivugwa ko ambasade y'Abafaransa muri icyo gihugu
yamuhembye amadolari 612. Modibo Keita wayoboye Mali bwa mbere nawe mu 1962 yanze ko icyo gihugu cye gikomeza gukoresha CFA, amafaranga akoreshwa n'ibihugu 14 byo muri Afurika y'Uburengerazuba, agakorerwa mu Bufaransa ari naho agenzurirwa. 50% bya banki nkuru z'ibihugu ziyagenzura ziyabika muri banki nkuru y'Ubufaransa. Mu 1968 Abafaransa bafashije Moussa Traoré guhirika ku butegetsi Modibo Keita kubera iki gitekerezo yarazanye cyo gukuraho CFA. Ibihugu birimo Niger, Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville, Centrafrica, Mali, Algerie, Libya ndetse n'ibindi byinshi muri Afurika biza akaboko k'Ubufaransa mu mvururu n'ihirikwa ry'ubutegetsi byagize. Mu 1987 Thomas Sankara waharaniye impinduramatwara zigamije gukura Burkina Faso mu bukene ndetse no mu kwaha k'Ubufaransa kugera bigezeho akayobora iki gihugu yarishwe. Blaise Compaoré wari umunyamabanga wa leta muri presidence yashinjwe uruhare muri urwo rupfu. Bivugwa ko yarashyigikiwe n'Abafaransa mu kwivugana Sankara kubera ko yababangamiraga ntibashobore kwivanga muri politike y'igihugu cye. Muammar Gaddafi wayoboraga Libya agahirikwa ku butegetsi mu 2011 bivugwa ko yaraberewemo umwenda na Nicolas Sarkozy wayoboraga Ubufaransa, ariko yanabangamiraga inyungu z'Abafaransa mu burengerazuba bw'isi. Yishwe n'inyeshyamba zavuga ko zizanye imiyoborere myiza kurushiye, zishyigikiwe n'ingabo za OTAN zihuriweho n'Ubufaransa, Ubwongereza, Amerika n'ibindi bihugu. Gusa ku rundi ruhande, uburyo bwonyine bworoshye bwo kugenzura imibanire y'ibihugu inyuze muri iyo nzira ni ugukoresha ingufu za gisirikare mu gihe abasivili batangiye kugaragaza imyitwarire iteye impungenge. Ibi bigerwaho binyuze mu gukura abayobozi ku butegetsi. Nk'ubu mu bihugu 12 bya Afurika bimaze kubamo kudeta nyinshi kuva mu 1952 kugera mu kwezi kwa 10 2021, aho cyabayemo kudeta nkeya ari 7, 6 muri byo byakoronijwe n'Ubufaransa. Imibare ya kaminuza ya Kentucky igaragaza ko ibyo bihugu bimaze kubamo kudeta 111 byose hamwe. Ibyakoronijwe n'Ubufaransa birimo Benin, Burkina Faso, Chad, ibirwa bya Comore na Niger byihariye 47. Uru ni urugero ruto cyane, ariko n'ibindi bihugu Ubufaransa bwakoronije nka Centrafrica, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville n'ibindi byagiye birangwamo isubiranamo ry'abayobozi n'ihirikwa ry'ubutegetsi. Ibi byose Abanyafurika barabibona. Benshi iyo baganira bashobora kukubwira ko nk'iyo Sankara akomeza kuyobora Burkina Faso bijyanye na gahunda z'iterambere yari afite, Burkina Faso ishobora kuba yari kuzaza mu bihugu biteye imbere cyane muri Afurika. Urupfu rwe ntabwo wapfa kurutandukanya n'imvururu ndetse n'ubukene bwakurikiyeho muri Burkina Faso, ku buryo abaturage b'icyo gihugu bumvise Ubufaransa bumva igihugu cyababujije iterambere kandi bari barikwiye, ahubwo kigakoresha umutungo kamere wabo mu kurushaho kwikungahaza. Aha niho haturuka rwa rwango rukunze kumvikana Abanyafurika bafitiye Ubufaransa. Ikigo cyo muri Afurika y'Epfo cyitwa Ichikowitz Family Foundation mu kwezi kwa 12 mu 2020 cyakoze raporo ishingiye ku bushakashatsi igaragaza ko igikundiro cy'Ubufaransa mu rubyiruko rwo muri Afurika kigenda kigabanyuka cyane. Ni raporo yiswe African Youth Survey 2020, The Rise of Afro-Optimism, aho urubyiruko rusaga 4200 rwabajijwe mu bihugu 14 byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Abenshi bavuga ko batagifata Ubufaransa nk'igihugu cy'icyitegererezo. Ushingiye ku buryo babonamo ibihugu by'icyitegererezo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zizi imbere zikunzwe ku kigero cya 83% by'abakorewe ubwo bushakashatsi, zigakurikirwa n'Ubwongereza bufite 82%. Ubushinwa bukunzwe ku kigero cya 79%. Arabia Saudite ifite 70%. Uburusiya buri kuri 68% mu gihe Ubufaransa bufite 57%. Nibwo bukunzwe gake. Igiteye impungenge cyane ni uburyo Ubufaransa bufite ishusho mbi mu rubyiruko rwo mu bihugu bwahoze bukoronije cyangwa se aho bwahoze bufite ijambo rikomeye kera. Nko muri Gabon 71% bafite ishusho mbi y'Ubufaransa, muri Senegal 68%,
aho muri Mali abatiyumva mu Bufaransa ari 60%, naho muri Togo bakaba 58%. Iyi raporo yanagaragaje ko mu banyapolitike ndetse n'ibindi byamamare bifatwa nk'icyitegererezo muri Afurika, abo Bufaransa batarimo, kubera ko abakoreweho ubushakashatsi bavuze ko bemera ko Nelson Mandela, Barack Obama, Bill Gates n'abandi aribo bibonamo nk'icyitegererezo. Bisa naho imyitwarire yo kuba intakorwaho Abanyafurika batangiye kuyirambirwa ku Bufaransa, cyane cyane ko batangiye kujijuka, bamwe bakaba barize ndetse bashobora no kubona amakuru. Umunyakamahone w'inzobere mu mateka Achille Mbembe yigeze kuvuga ko hari n'ibikorwa bamwe mu banyapolitike ba Afurika bakora bibi bikitirirwa Ubufaransa, ariko kubera ko ari bwo bubashyigikiye bigatuma Abanyafurika babwishyiramo. Ibi ngibi birimo nko gushyigikira abanyagitugu bamwe na bamwe ku nyungu z'Ubufaransa gusa, aho kureba ku nyungu z'abaturage. Urugero ni nko muri Chad, aho abantu batwitse amabendera y'Ubufaransa bamagana Ubufaransa n'ubutegetsi bwa Idriss Déby Itno. Yapfa umuhungu akamusimbura, Ubufaransa bukamushyigikira, abaturage bakongera bakabunenga cyane. Icyarushijeho gusubiza ibintu rudubi, namwe mu magambo yagiye avugwa n'abayoboye Ubufaransa yumvikanisha ko bakoresha Afurika mu nyungu zabo bwite. Kenshi aya magambo yafashwe nko gutebya, ariko nanone hari abayafashe nk'ukuri, birushaho kubashyamiranya n'Abanyafurika. Nk'urugero, bamwe mu bayobozi b'Ubufaransa bagiye bihamiriza ko Afurika itariho nta jambo Ubufaransa bwagira imbere y'ibindi bihugu by'ibihangange ku isi, kubera ko niho bakura imbaraga zibaho igitinyiro. François Mitterrand wayoboye Ubufaransa hagati y'umwaka w'1981 n'1995, ubwo yari minisitiri w'ubutabera mu 1957, yigeze kugira ati Afurika itariho Ubufaransa nta mateka akomeye buzubaka mu kinyejana cya 21. Ntabwo ari we gusa, kubera ko na Jacques Chirac wayoboye iki gihugu hagati y'umwaka w'1995 n'2007, mu kwezi kwa gatatu mu 2008 yigeze kugira ati Afurika idahari Ubufaransa bwakwisanga mu bihugu bikennye ku isi. Mu bihe bitandukanye bamwe mu bayobozi b'ibindi bihugu bikomeye bateye utwatsi imyitwarire y'Ubufaransa kuri Afurika. Ibyo ariko ntacyo byahinduye ku mikorere y'Ubufaransa, kugera n'aho Abanyafurika bihagurukiye ubwabo bagatangira kugira icyo bakora, banatinyuka kubwiza Ubufaransa ukuri. Mu 2019 Luigi Di Maio wari minisitiri w'intebe wungirije w'Ubutaliyani yabaye nk'ukojeje hagati mu ntozi ubwo yeruraga ko Ubufaransa ari bwo mizi y'ibibazo Afurika ifite. Yaragize ati Ubufaransa bugira uruhare mu mpunzi ziva muri Afurika zigapfira mu nyanja cyangwa se zikagera mu bihugu byacu. Ati ntahagaritse kuba indyarya mvuga ku ngaruka zabimukira gusa, kandi nicyo gihe cyo kuvuga ku bibatera kuva mu bihugu byabo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagombye gushyiriraho ibihano ibihugu byose bimeze nk'Ubufaransa bikomeje gukenesha Afurika, bigatuma abaturage ba Afurika bayihunga. Icyo ushobora kwibaza ni uburyo Ubufaransa bukenesha Afurika, binyura mu zihe nzira? Mu 2014 ikinyamakuru Mediapart gikorera i Paris gikora inkuru z'ubucukumbuzi cyavuze ko Ubufaransa bwinjiza miliyari 500 z'amadolari avuye muri Afurika buri mwaka. Cyagaragaje ko Ubufaransa bukora ibishoboka byose kugira ngo bugumane ububasha ku bihugu bwakolonije butitaye ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba kubera izi nyungu z'amafaranga. Izi nyungu ziva mu bigo by'ubucuruzi by'Ubufaransa biri mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika. Ubufaransa buza ku mwanya wa kabiri mu gushora imari nyinshi muri ibyo bihugu. Ibihugu hafi 14 bya Afurika biracyabwishyura umwenda wo mu bukoloni, ndetse bisabwa ko igice kinini cy'amadovize yabyo abitswa muri banki nkuru y'Ubufaransa. Ubusanzwe iyo igihugu gifite amadevize menshi kizigamiye byongera icyizere ku bashoramari. Ubufaransa buvuga ko bubika amafaranga y'ibyo bihugu bubifasha kugirirwa icyizere n'abashoramari,
gusa benshi bakavuga ko n'ubundi abo bashoramari ari abaturuka mu Bufaransa. Muri make ni nk'aho Ubufaransa bugwatira amafaranga y'ibihugu bya Afurika kugira ngo abashoramari b'Ubufaransa bajye gushora imari muri ibyo bihugu ntacyo bikanga. Ikindi kibazo gikomeye cyaje kuba uburyo Ubufaransa burebera ibibazo byo muri Afurika, cyane cyane ibibazo by'umutekano. Mu 2012 Ubufaransa bwohereje abasirikari muri Mali nyuma y'uko ubutegetsi bw'icyo gihugu bubisabye. Icyo gihe Mali yari ihanganye n'itwe y'iterabwoba yari itangiye kuzamuka. Abaturage ba Mali bakiriye Ubufaransa nk'umucunguzi, baririmba indirimbo y'igihugu y'Ubufaransa La Marseillaise, idarapo ry'Ubufaransa bararyambara, bizera ko mu gihe gito ibibazo by'umutekano bafite bizaba birangiye. Uyu munsi ibibazo biracyahari ndetse byarushijeho gukaza umurego, ibituma benshi bibaza impamvu Ubufaransa budashyira ingufu mu guhangana n'iyi mitwe y'iterabwoba kandi bufitiye ubushobozi. Ibi byararenze, bamwe bakabushinja gutera inkunga iyi mitwe y'iterabwoba kugira ngo ikomeze iteze umutekano muke, bityo ingabo z'Ubufaransa zigume muri ibyo bihugu zitwa ko zirinze umutekano. Ibihugu nka Burkina Faso na Niger biri mu byashinje Ubufaransa gutera inkunga imitwe y'iterabwoba igamije kubihungabanyiriza umutekano. Ibi byose byatumye urubyiruko ruhaguruka rutangira kwamagana Ubufaransa. Ibi biba no mu bihugu bifitanye umubano udasanzwe n'Ubufaransa nka Senegal. Muri Senegal, Macky Sall wari perezida w'icyo gihugu yashatse kwiyongeza manda, bituma mu gihugu havuka imyivumbagatanyo. Muri ibyo byose yafunze Ousmane Sonko warwanyaga politike ze. Sonko yubatse izina biturutse mu kugaragaza uruhare rw'ibihugu nk'Ubufaransa mu bukene bw'igihugu cye. Ibi byaje gutuma akundwa cyane n'urubyiruko, dore ko muri Senegal 50% by'abaturage bafite imyaka 20 no munsi yayo. Muri icyo gihe cyose nta kintu Ubufaransa bwavugaga kuri iki kibazo, uretse gusa kuvuga ko bushyigikiye ko Senegal ikomeza mu nzira ya demokarasi. Ku rubyiruko ibi byari ikimenyetso cy'uko Ubufaransa bushyigikiye Macky Sall wanigije inyuma igihe cy'amatora. Ibi nabyo bikarushaho kongera uburakari bw'urubyiruko. Byaje kurangira abaturage batoye Bassirou Diomaye Faye washyizweho na Sonko. Bombi bari muri gereza kugera hasigaye iminsi 10 gusa ngo amatora abe. Ni nabwo barekuwe bahita biyamamaza, birangira batsinze amatora. Faye akigera ku butegetsi byari bizwi ko azirukana ingabo z'Ubufaransa mu gihugu cye. Gusa Perezida Emmanuel Macron yabanje kugoragoza, ariko birangira byanze. Kuri Côte d'Ivoire, Perezida Alassane Ouattara uyu munsi ari mu mazi abira nyuma y'uko yiyongeje manda, aho ari muri manda ya gatatu ku myaka 83 y'amavuko. Mu mpera z'uyu mwaka muri Côte d'Ivoire hategerejwe amatora ya perezida, bikavuga ko Ouattara ashobora kwiyamamaza. Gusa bitewe n'uburyo afatwa na benshi nk'igikoresho cy'Ubufaransa, uyu mugabo biravugwa ko yatinye gukomeza kwitirirwa Ubufaransa. Ibyari butume agaragara mu ishusho itari nziza ku baturage benshi ba Côte d'Ivoire. Mu rwego rwo kwerekana ko ari umuntu wo kwizerwa, bikekwa ko ariyo mpamvu yafashe icyemezo cyo kwirukana ingabo z'Ubufaransa ngo hato zitazamubera imbogamizi mu gihe cyose yahitamo kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu. Umubano w'Ubufaransa na Côte d'Ivoire mu bya gisirikari wateye imbere cyane mu myaka ya vuba. Mu 2012 umubano w'Ubufaransa na Côte d'Ivoire watumye ibihugu byombi bigirana amasezerano yo mu rwego rwa gisirikare avuguruye. Nuko ku itariki ya mbere y'ukwa mbere mu 2015 hajyaho umutwe w'abasirikare b'Ubufaransa muri Côte d'Ivoire. Nyuma y'uko ubutumwa bw'ingabo z'Ubufaransa muri Côte d'Ivoire bwiswe Opération Licorne burangiye ku itariki ya 26 y'ukwa mbere mu 2015, Ubufaransa bwari bufite abasirikare nibura 950. Abasirikare b'Ubufaransa muri icyo gihugu bahindutse abo kuhaba hagamijwe gufasha mu gusimburana kw'abasirikare b'Ubufaransa muri Afurika y'Uburengerazuba. Izi nizo ngabo zizava muri icyo gihugu. Ubufaransa bufite kandi abasirikare muri Gabon kuva iki gihugu cyabona ubwigenge mu 1960, bariyo bijyanye n'amasezerano mu bya gisirikare yasinywe mu kwezi kwa 8 muri uwo mwaka. Kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 9 mu 2014 abasirikare b'Ubufaransa bahawe izina rya Element Français au Gabon, EFG.
baragera ku basirikare 350. Urubuga rwo kuri internet rwa Minisiteri y'Ingabo z'Ubufaransa ruvuga ko abasirikare babwo bari muri Gabo barimo itsinda ry'ubuyobozi, itsinda ry'abasirikare barwanira ku butaka, aba Marines barwanira mu mazi, bose bakaba mu kigo cyitwa Camp Charles de Gaulle cyo mu murwa mukuru Libreville wa Gabo. Ndetse akaba nabo mu itsinda rirwanira mu kirere bari mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu kirere cyangwa se base aérienne Guy Pidou nacyo kiri Libreville. Muri Senegal, Ubufaransa bwari buhafite abasirikari bagera hafi kuri 700 bazwi ku izina rya Element Français du Sénégal EFS. Bari yo kuva mu mwaka wa 2011 muri gahunda yo guha imyitozo abasirikari bo mu bihugu byo muri ako karere. Babaga mu kigo cy'abasirikari barwanira mu kirere cyiswe Camp Colonel Frédéric Gay kiri Ouakam mu murwa mukuru Dakar. Abandi bari mu kigo kizwi nka Camp Contre-Amiral Protet kiri ku cyambu cya gisirikare cy'i Dakar. Abasirikari b'Ubufaransa bari muri Senegal bafite igice bakoreramo cy'indege zabo z'ubwikorezi kiri ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya gisirikare cy'i Dakar cyitiriwe Léopold Sédar Senghor. Aba basirikari b'Ubufaransa bo muri Senegal bari banafite station y'itumanaho rya gisirikare ryo ku rwego rwo hejuru iri mu karere ka Rufisque i Dakar. Abasirikari b'Ubufaransa bo bari muri Chad bari bazwi nka Element Français au Chad EFT, baragera hafi ku 1000. Bari bafite inshingano zo kurinda inyungu z'Ubufaransa n'Abafaransa baba muri icyo gihugu. Banashinzwe guha ingabo za Chad ubufasha bw'imikorere n'ibikoresho hamwe n'amakuru y'ubutasi bijyanye n'amasezerano y'ubufatanye yashyizweho umukono n'ibihugu byombi. Mu mwaka wa 2013 abasirikare b'Ubufaransa bari mu butumwa muri Chad bwiswe Opération Épervier. Bageraga hafi kuri 950, bari mu bigo bibiri: ikigo cy'abasirikare barwanira mu kirere base aérienne 172 cyo mu murwa mukuru N'Djamena, no mu kigo cyiswe base Capitaine Crossi cyo mu mujyi wa Abéché mu burasirazuba bwa Chad. Ifaya Largo mu majyaruguru ya Chad hari umutwe wa gisirikare w'Ubufaransa ugizwe n'abasirikare bagera hafi kuri 500. Mu 2014 ubutumwa buzwi nka Opération Barkhane bwasimbuye ku mugaragaro ibikorwa bya gisirikare bya Opération Épervier na Opération Serval, bugamije gushyigikira abafatanyabikorwa b'Ubufaransa bo mu karere ka Sahel mu kurwanya intagondwa zigendera ku mahame akaze yitirirwa idini ya Islam. Ubufaransa kandi bwari bufite abasirikari bari hagati y'300 n'500 muri Niger n'indege z'intambara hamwe n'indege nto z'intambara zitagira abapilote za drone. Aba basirikare b'Ubufaransa bari muri Niger bari mu bigo bitatu: mu kigo cyo mu murwa mukuru Niamey, Iwalam mu majyaruguru ya Niamey, ndetse no mu kigo cyahitwa Ayoru hafi y'umupaka na Mali. Ikigo cy'Niamey cy'abasirikare barwanira mu kirere kizwi nka base aérienne 101 de Niamey. Ni ikigo kidakorwaho kiri ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Diori Amani, naho hagurukiraga za drone zo mu bwoko bwa Leopards zikora ubutasi mu bijyanye n'ibikorwa bya Opération Barkhane mu karere ka Sahel. Aba basirikare bose b'Ubufaransa bari muri ibi bihugu bategetswe kuhava cyangwa se barimo barategekwa kuhava. Ibi nibyo bibabaza Ubufaransa. Ubufaransa nibumara kuva mu bihugu bya Afurika, iterambere ry'ubukungu n'iry'umutekano noneho rishobora kuzaza.